bi'ana wula ka yiɣisi lala n nyɛli di zuɣu di kadin ya niŋ shɛm shee bi kuba yosamli ti lihimiya zuɣu tɔb shɛli din ŋmɛri Iran nim ŋɔ maa ka di nyɛla Amerika mini Israelis bɛ ni ŋmɛri Iran maa ma zualinsi tɔb n bala zulum bɛ ka Iran nim niŋ ti kuli bɔhimiya bɛ taali nyɛ din ku pahala bɛ nyɛ musulin nima ka gbubi musulinsi ka yɛli ni bɛ ku lu sujada ti Amerika mini Israel ayi shee Naawuni kɔnko di zuɣu ka bɛ ŋmɛri ba tɔb maa di zuɣu ka bɛ ŋmɛri ba tɔb maa ka Larabawa nima ka bɛ fɔn ʒiya dambu shɛli di kani shɛli gba hali bii di fɔn ʒiya ka bɛ yɛri shɛli gba di so amaa bin galindila Iran nima bo zuɣu ka Iran nim ban yiɣisi ni bɛ difɛndi bɛ maŋa lala ka bɛ galindi ba bɛ kuli ʒiya ka bɛ ŋmɛri ba bo zuɣu ka bɛ yɛn yiɣisi ni bɛ difɛndi ka taɣi bɛ maŋa ka zabi bɛ maŋ zuɣu subhanallah Iran dini nyɛ dawlatul islamiyatul wahida musulinsi tingbani shɛli din nyɛ di ko san shɛli Israel mini Amerika bɛ ŋmɛri Palestine Iran nim kɔnko bɛ ni yiɣisi zani Palestine mini musulinsi zuɣu musulinsi tingbana zaaha Iran daa bi saɣi bɛ ni daa zabi Palestine ni musulinsi zuɣu to ti yɛli ni Iran nima bɛ nyɛla shi'a nima bɛ wallahi bɛ mi nyɛ musulinsi tingbani shɛli Israel nima bɛn vuhiri tuura duniya yaangu zuɣu bɛ ni nyɛ gɔgaliga Iran din dee naagi to musulin nima di naam maa piɛri ni buhi n kpalinti to ti yɛ ni shi'a nim nyɛba kara Saddam Hussein shi'a daa nyɛo ka duniya zaa lo tobu n ti pahi Larabawa nima ka bi chaŋ ti ŋmɛ Saddam ŋmɛnkaro ka di nyɛla ka shɛli silimiinsi yɔhimba maa domin Saddam daa nyɛla bidibga o gba daa zaɣisiya ni o kuli sujada ti Amerika mini Israel ka bi nya o ni bildiri o tingbani maa shɛm maa o yi nyɛ yaa musulinsi ni nyɛ yaa ka bi chaŋ ti ŋmɛnkaro to ti yɛlima ni Saddam daa chaŋmi ti invade Kuwait o daa chaŋmi ti fa Kuwait ba nim daa niŋ munafinchi ka o chaŋ ti fa Kuwait tarihi di kuli dola yoma history maa yoma sahin shɛli Iran mini Iraq bin ŋmɛri tobu di saha ka Amerika naa yi nyaanga n kana ti yɛli Iran wee yin kpalim Iraq tobu na maa Kuwait nima bi zurimi vɔri yi kpam n kuni bi ya Amerika nim tuma n daa bala maa dini nyɛ Saddam ni yɛli Kuwait nima a'a in nyɛ bin tima lahaba shɛli di zuɣu yaa samli yaa ka za kan yɛn ŋmaaya ki yɔ di naam maa ka Kuwait nim yɛ ni bi ku yɔ samli maa don Amerika yɛli ba ni bi di yɔ ŋun ku yɛli Iraq maa ŋuni n gili nyaanga ti Kuwait ni bi di yɔ samli maa Kuwait mi daa pun nyɛla Iraq tingbanni bi daa bɛla Iraq solinsi ni n ti waligi ka Saddam mi zaŋ o sooja nima ka bi chaŋ ti teegili Kuwait n deeli sheeki yɔ ti samli mi nyɛ ya biyo ti dimnim kuli tuɣindi ti n kana ti ŋmɛ yihi Saddam ka Saddam yin kulooya madiri naaya amaa Larabawa nima ka bi laɣim Amerika nim yɔhimba ni Saddam yi bɛni Larabawa tinsi maa zaa ni bi ku nyɛ vuhum ashe musulinsi ka bi tuhira ka chaŋ ti ŋmɛnkari Saddam to di nyɛla Iran nyɛla shi'a nima kara Colonel Gaddafi Muammar Gaddafi o gba shi'a nira daa nyɛ o ahli sunna amaa Gaddafi daa nyɛla bidibga doo ni o ku wum Amerika nim zaligu domin di bi tuhi dɛli di bi jɛ musulinsi dala maa zuɣu ka bi niŋ wula ka bi laɣim n chaŋ n ti ŋmɛnku Gaddafi ka Larabawa nima ka bi ʒiya ni to a shɛli kani lala n nyɛli Usamat bin Laden sunna n daa nyɛ o
wa mini tibon bawula Taliban Afghanistan na sunna nam da nya ba kamar ka can ntumen na ba be palala ka Palestinians shi anam nya ba ka bon ta halaka me ma da kul merba kalar ba nama kifon jiya ka biyar shale bin yalgu za ku nyala ya to atar ga da nama jiri tabasa ba me biyan tumtu shale on mana ta anti ti kana tu yule ta musulun su kune da ya ta malaka da sharka bonda na akhafu dararain yala yi kana ta zan karje ya talahin yala na pi da pune yine don ban wani yala barna kan ugbanye barna to le da pune don barna mal soci ka pile to shi'a ni yahuda nama da ne nye damba anti musulun nama shi'a ba min yahuda nama ba nam so zanti musulun nama manye biyo kaso yan yala ni shi'a nama halbi kunye musulun nam shabe ban ture anab sahabe nama biyo ba musulun sai ba akida da bonama da ba zan dede amma kan yahuda nama yahuda nam ngona natatamla yalala suratul maida afa muhammad tatamma ya kulcin ma la tajidanna ashadda an-nas adawatan lil ladzina amanu لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون نعم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا anu sallallahu alaihi wasallam kan du mana yarma wai ai zan anin songtanga kazanga hankale en tahe on kul vihir da dama pune waya kunya ngon damde chama enti bantinye muhammad yalma lan ta paga yahuda nama anta pa yahuda nama israel nama me yahuda nama bala zundumana yala na Muhammad sallallahu alaihi wasallam amina da al'umma ban janya kabdum da champam garsokam banan yahudu wallazina ashraku na ban yabu jam da bala to ta zan ne mane ka ayala ben kan dumana yatin walan tarda ankal yahudu walan nasara ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير نعم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى وينما يا رسول الله أن يهود نما النصارى نما كل ما الورى أي برا ينن بنير لم بنشل كم أي برا ينزن بلب أزونما أي بيرلان نما أي يربا بكونن يدا دندهن شل كم hatta tattabi'a millatahum na ala tijala da dini wa kadwal ba dini duzo larba na mabi buraban nan ma amarkanin min israel ko wula na wanzu babiyan sa'ati musulun sun amarka min israel ba mila shi'a ai ban ku tuhur la ban shal din yulbon musulun su dan ka ban tuhur ma shi an yalwo ban yalwo sunan yalwo ai ban ba akane duzo na bukun nan ti yadda din da sharka na alata da dinin katice kadwale badaji ne katin nan lala katibin nan lala min ba tin to asi ka bazo ka ta kuni shabiyan ce kab min ba to asira domin zun Amurka sadiqatu Saudiya
aku be Saudiya kaptu bala Amerika yube na ni Saudiya nan bezonama Amerika me bezola ma yulbo no bo Donald Trump biyam bo yahudu ka'anle duniya zazo man wona nya number 1 o garnata nya auto ne amma kabzan balle be basumnama tiyan cela aya ma zalna tamma paya amma da leben da ban bayyara ne jim zo da biyar nyangwale je ya kai ne zo on de danga kan wonen de danga anyo jim yitu zor dol serle da ko bangne ay pelge zo chible amma jim ngona ko telgele biyo to larba na mazungo jim be chibe ira nam zo kare jim zona antana wala anta par larba no do be gwayana ma bompa nam lurme to jim na bala to ne be zoren yancibe be zoren yancibe dan pa ba amma tin yer wodon mo usatame ka ti yer mawo muslimansi tinya muslimansi picture duniya ya zo nan ban yin kane musulun na me bire na nan ban yin duniya za so nda ba pa ba ya na wona zan ban shati musulun na ma amma Amerika Israel ku cera bu puno yuhamma yaya nan ma yu da laban nan baton tale amma citizens ma tambi ma ba una biyarm yan wum taba yalle na ban shalde nan ba me kaya dozo banka tale tinya video shele Kuwait Amerika nan plane na crash ka pilot ma yina ka Kuwait tan kunu na maka kana tilro na ban men kuwo amma Kuwait gwamnati baba sa'ati Iran nan mere top shalma amma tambi ma una biyarm taba yalle ma ya biyo to rasul lalakar fata za ha ma shi ta zan la solo duma na amfani ta solo shele Imam Malik Abu Hanifa ma Muhammad Shaban da zan solo shele sarka mana ma to lala solo ka ta bayan zan wa inna Allah ma'as sabirin na umme min solo na ma banan be haza rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين